pljačkaši SDA uništili nekada najprofitabilniju privredu Tuzlanskog kantona. Ekskluzivno. Ko su pljačkaši Bosne i Hercegovine i 4 milijarde doniranih dolara za pomoć građanima Bosne i Hercegovine. Skandalozno. Dodik ruši Bosnu i Hercegovinu, međunarodna zajednica šuti. Večeras još istražujemo kako je tadašnji premijer SDA o pljački Tuzlanske banke i njenoj privatizaciji saznao tek iz medija. Ovako je bilo punih 15 godina. Pojačajte se. U našim domovima govorili, pa ovog golobradog mladića treba za predsjednika države. Punih 15 godina, u ime svih nas, on se hrabro, beskompromisno borio protiv najtežih kriminala u Bosni i Hercegovini. Uvijek bio na strani potlačenih, ojađenih i obespravljenih građana Bosne i Hercegovine, a samim tim postao i meta kriminalaca koje je javno prozivao. Naši djedovi, naša djeca, svi smo govorili Bakira za predsjednika, ponedeljkom u 20 sati. Pa evo prilike, 12. oktobra, Bakir umjesto Bakira! Nije loš sportsman bio, bilo svega u emisiji. Ovo je sad što je Buco rekao. Samo je pogriješio jednu stvar. Dodika smo često zvali Laktašenko. Pa sljedeći put tako najavim. Dragi prijatelji, u posljednja 2 mjeseca, 2,5, dolazio sam u vaš grad. S Hasanom sam često razgovarao i telefonom i stalno sam mu govorio: Hasane, kad će skup u Živincama? Kaže on, kad bude vrijeme. Jer sam znao da ćemo ovdje imati veličanstven skup i evo sad je vrijeme. Hvala vam svima, hvala vam dragi ljudi što ovako ova dvorana večeras izgleda. Ovo je SDP, ovo je ljevica, srce Bosne i Hercegovine, a nije ni čudo kakvog načelnika imate. Hvala ti, Hasan. Dragi prijatelji, bili smo u Lukancu, u Kalesi, sada smo s vama. Vjerujte mi, 20.000 pređenih kilometara u zadnja 2,5 mjeseca me samo u jednom danu sam se uvjerio. 12. oktobra nastavljamo našu priču. SDP će biti stranka broj 1, jedina i najvažnija partija u ovoj državi, a ovu našu zastavu ćemo vratiti u zgradu predsjedništva jer je trenutno kidnapovana. Vratit ćemo crvenu SDP-ovu zastavu u predsjedništvo. Kada putujete Bosnom i Hercegovinom, vidite